Mieri itandatu mihituku niguo Brillian Wangui yambiriirie guthumburwo ni mwiri muri umwe tu thutha wake gutanahirwo na kana ga kahi no indi gikeno gia kungithia irigithathi ria keri githingithio ni ndwari na iria kuringana na Wangui yaumanire na mwiri wake kuingiria heho thutha wake kuheo mwana. Undu uria wonekete uri thiina wa heho kihiriria na gucungiriria Wangui kuremwo ni kuhuhuia macungiririo mari thabari cia mahinda kwa mahinda kuma thibitari umwe nginyagia uri ungi kiagago kiria giatumire murio wa Wangui gutigithio kuonga ari na ukuru wa mweri umwe. Nilijifungua through CS na sikukaa muda mrefu nikaanza kujifanyia kazi mwenyewe, but before ni conceive nilikuwa nimegonjeka TB, nikatibio hadi ikapona. Lakini sasa hiyo TB ni kama ndo iliacha kidonda kwa lungs. Na thutha wa thabari kihiri na mitangiko mingi niguo Wangui agundurirwo ari na kironda mahuri-ini make na kiria kirikanaga giacungiriirio ni ndwari ari nayo ya TB, kironda kiria riu gikoretwo gikihatika murutire wa wira wa mahuri ma Wangui. Ni kama haikupona kabisa. Vile nilirudi kufanya kazi nikagonjeka pneumonia. Nimekuwa nikitibio pneumonia kutokea hiyo mwezi wa 3 hadi wakati nilienda 10 week mwezi wa 8, wakasema hawatakuwa wakinitibu pneumonia hiyo duration yote ni mrefu. Kiagago gia thibitari kihiri mathibitari-ini ngurani gikihiriria na Wangui kwandikirwo dawa cia oro muthenya o undu umwe na murigo wa guikaraga na mashini ya kumuherera ari mucii, undu uria cuwe arauga ukoretwo uri muritu. Nina Ngai ni andeithĩtie muno tondu ira ndakinyite mwisho. Ngaigua nĩngũthiĩ ndĩmũtige ndagakue ngĩonaga, no Ngai nĩ mũnene tondu andu a wendi mwega nĩ mwoka kũndeithia. Kumana na wagi wa mbeca, family no ikoretwo igitangika gwetha ciringi 2,500 oro muthenya cia kugura mutungi uyu wa riera, undu umwe na ciringi 5,000 oro wiki cia kugura dawa. Aria marigainie na family no magitariria makiria mitangiko ya family no. Kwa mwezi ni pesa mingi zaidi na zinafika mahali hata watu unaporudi kwa community unasikia wengine wanakuambia wamefinyika, leo mzee sina kakitu, unapata leo hata inabidi sasa ninatoka nje ya community ya kwangu ninatembea hata nje. Uritu wa kurigita Wangui na wa kurera murio wake ukoretwo uri murigo munene kuri cuwe o undu umwe na aria marigainie mwihoko wa uri kuri andu a wendi mwega kumakua tha. Tukiangalia katika zile pesa tunatafuta za oxygen na tunatafuta pia pesa za kununua dawa za wiki. Kwa kusema kweli shosho familia na nini tumefinyika na tumefika mahali na community. Tumefika mahali sasa tumeona ni heri tutoke nje tuweze kutafuta wafadhili ambao wanaweza tusaidia. Kuri mundu ungenda guteithiriria family no aranirie na cuwe wa Wangui ni weruse waceke kuhitukira namba ya thimu ario ni 0725 748 107. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wang'ombe wa Maina.